ekyombeko kimazireho sente ziri kurenga miliyoni 5 kandi kyombekirwa ba Rotary Club ya Kororo. And the other way wishers open. Jim Muhwezi Minisita w'ebyokwerinda na Moses Mabare President wa Rotary Club ya Kororo nabagira ngo bwa hatariho rwekwaso yona ngo habo kubishomerera ryatunge bibina ngo nahabwe cyo no muga gw'abazire kurebeka ngo batwara abana babo ahishomero kuza kushoma ko kutataho kizimbe kirimo birasi bina ikimwe kiza kuba computer kiza kutamu computers abana kuzegeraho then ibindi birasi biza kwegerwa mu bana kandi batavanye intebe mbwene nituwenda abantu bo mubona batwara abana hishomereryo abana bazo mu birasi ebyo abashomesa ababigisi Gariyo negija agakayenge kandi ishomero ryanyu rumu gakakererwa ahabwo kuba contractor ine byashobize konka ministry ya water hata mwizaga igatere omo stongore cy'abarkweta National Water and Sewage Corporation. Province berohoro mukuru w'ishomero rya Nyamifura asimire konka nagira ngo bakine ibindi bizubu bitari bimwe nkaza kamena zitarukumara nataka kwa identifying ibizibe birumu omurgebe okutwara tugira tuti okwikuma mwako kuhire twagire kizubu toilet yabishti ya sarabu zona za gumunda mwende ebizibe binabe ndebere nkebizibe bitsheme bantu nutukoraho hataza muri cyatini MP kandi ka Minister wa Security kiri kubasa purwa ngo umwishomero kandi rehihi na nyaho mugongorora yanjye ngo abashomesa nabishi nabojo bona nibakoza toilet nikikafuye that one I'm going to donate. Gasha kwa dana basibi.